Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat halaman 26. Ada Ibu Era di Surabaya. Silakan Ibu, dimulai. Ya. A'udzu billahi minas Shin, syaitonir rajim. Iminash, Ya. Iminash, A'udzu billahi minas Shin, syaitonir masih, rajim. masih utang. Iminash, Coba. Ya. Iminash, Shin. Ya. A'udzu billahi minas Kurang, syaitonir Iminash. rajim. Ini gurunya Borehan nih. Sama-sama. Iminash. Ya udah hutang Ya. Shin ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir Ya, rajim. Iminash belum bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Yaqra'una kitabahum. yaqra'una kitabahum. Kemudian La ya la lamuna pakilan. Fatih bukan pakilan, Fatilan. Iya, Ah, patilan ya. diulang lagi, ayo. Layut lamuna patilan. La yuzlamuna fatilan. Mhm. Tajidu lakum wakilan. Tajidu gitu ya. Tajidu lakum wakilan. Kemudian Adlama pendek. alaihim. Azlama. Ya. Adlama alaihim kamu. Azlama alaihim kamu. Kemudian Nasiyahu tahuma. nasiyahu tahuma. Kemudian Lima liman liman idhar. Nah, kholak. iya, Ya, liman Pak. idhar. Idhar. Liman Liman kholak khalaqatin. tatinan. Liman Liman kholak. ya, Liman liman kholak tatina. liman khalaqatinan. Yursalu Pendek. alaikuma. Ya. Yursalu yursalu Yurs, yursalu alaikuma suwadun. yursalu alaikum asywadun. Iya, kemudian Libasahuma liyuriyahuma. saya waktu tahan. Libasahuma liyuriyahuma. Kemudian yaumala. 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 Ya. Yaumala. Yaumala. Yaumala yu'ni anhum. Yaumala yughni anhum. Yaumala yughni. Yaumala. Yaumala yughni anhum. Gitu. Kemudian Yaumala yu'ni anhum. iya. Kemudian La yalbasuna khilafaka. la yalbathuna khilafaka. Kemudian Hum atlama wa at'allah. hum azlama wa atgha. Kemudian La wala yakhofu wala uqbaha. matobi wala Ya. yakhafu uqbaha. Khuliqu min Khuliqu ghairi.
Khuliqu, Ya. khuliqu, Khuliqu khuliqu min ghairi syai'in. khuliqu min ghairi syai'in. Huwa huwa adhaka wa abkha. Bukan, nih sama ngajinya kita pakai Zoom online. Ini Ya. saya ada di Sukabumi, sementara Bu Era di Huwa Surabaya. Setelah ini nanti ke Tangerang. baat itu, Pak. Setelah Tangerang saya ke Taiwan. Ya, ini ada Bu siapa Bu Era. Coba diulang lagi Bu Era. Pakai aplikasi Zoom ya aplikasinya. Silahkan. Huwa adhaka wa abka. Diulang lagi Bu. Huwa adhaka wa abka. Huwa adhaka wa abka. Tak Kemudian tutupan, Pak. ini Tak ta'murhum. muruhum Ta'muruhum. Ta'muruhum. aklamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Kemudian Lakum dinukum waliyadin. panjang, panjang, panjang. Lakum dinukum waliyadin. Gitu ya. Lakum dinukum waliyadini. Kan ada dibaca. Oh iya, Waliyadini. iya. Ikro 4 ya. Coba ulang. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadini. Kemudian kita pindahkan dulu. Silahkan ini. Man ahsanu. Silahkan Bu. Man ahsanu dinan. Pendek. Man ahsanu dinan. Ayo lagi. Man ahsanu dinan. Kemudian. Zu fadlin azim. Zu fadlin azim. Kemudian. Qalu sami'na wa Bukan ata'na. holu. Bukan holu. Qulu Coba ya. lihat lagi. Qalu. Bukan holu. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian. Nahnu lahu muslimun. Nahnu lahu muslimun. Kemudian. Ma yu'ni anhu maluhu. Pendek. Ma yughni anhuma. Anhuma luhu. Anhuma. Hunya Ma pendek. yuk ya. Ma yu'ni anhu maluhu. Ma yughni anhu maluhu. Kemudian. Wa yahdi bihi kasiron. Wa yahdi bihi kathiran. Kemudian. Sani takwimim. Ahsani taqwimin. Kemudian. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin. Ya'lamu idza Ya'lamu idza bu'thira. Ya'lamu Pendek. idza bu'sira. Ya'lamu idza. Ila yaumi Ya'lamunya salah. yub'atsun. Ya'lamu Oh, idza bu'thira. Salah ya'lamunya diulang lagi ayo. ya. Ya'lamu idza Pendek. bu'sira. Mu'nya pendek. Oh, Ya'lamu idza. Ya'lamu idza. Ayo, ayo, ayo. ya'lamu idza bu'sira. Ya'lamu idza bu'thira.
Kemudian yang ini ila Ila yaumi yub'atsun. ila yaumi yub'atsuna. Kan dibaca apa adanya? Oh iya, Baca Kak. apa? Iya. Ila yaumi yub'atsuna. Ila yaumi yub'atsuna. Kemudian Tahsabuhum ay tahsabuhum ay khada tahsabuhum aiqazan. Dihentikan aiqaza ya. khadatu. Dibaca apa adanya, ulang lagi. Ya. Tahsabuhum ay khada. Aiqaza. Waalaikumsalam Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Yani. Bu Yani Kenapa? kalau pertama ngebuka hati-hati ya handphonenya. Jangan diarahkan ke muka. Karena tadi Anda membuka videonya sementara lagi membuka aurat ya. Saya takut laknat Allah. Jadi tolong ditutup gitu ya videonya. Saya tutupin tadi dari sini. Ini tolong. Jadi kalau pertama ngebuka video hati-hati. Layarnya jangan disorotin ke muka. Nanti kelihatan gitu ya. Kecuali kalau Anda semua berjilbab ya, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak berjilbab, Masya Allah ya. Berat orang yang nggak berjilbab itu diazab api neraka ya. Masya Allah. Bukan hanya dirinya, nanti yang diazab itu orang tuanya juga, anak laki-lakinya juga, Masya Allah. Adik laki-lakinya, Masya Allah. Berat ya. Jadi tolong. Ini kalau mau ngaji, pakaiannya yang sopan, yang rapi. Kemudian tadi saya tutupkan dari sini. Kemudian silakan diteruskan. Min alfi. Iya. Diulang, Pak. Min alfi syahri. Tahsabuhum ay Oh, khada. bukan. Tahsabuhum aiqazan gitu. Khadatu. Oh iya. Aiqazan. Tahsabuhum ay khadat. Dan aiqazan. Ay khadat. Aiqazat. Qazan. Khadat. Kok jadi qazat? Qazan. Zon. Khadat. Oh iya. Qazat. Jangan qazat. Qazan. Kalau dihentikan tasabuhum Khadat. aiqaza. Karena dibaca apa adanya. Tahsabuhum Aiqazan. ay khadat. Oh, aiqazat. Ya udahlah terserah aiqazat ya. Salah ya masih ya. Tasabuhum aiqazan. Dihentikan tasabuhum aiqaza. Nanti rekamannya diulang-ulang lagi ya. Ay Kayak lidah. khadat. Aiqaza aja ya. Aiqaza. Jangan aiqazat. Ya aiqazat. Mangkozat nanti. Kemudian. Faliad. Fal falyad'u Pendek. falyad'una falyad'una Kenapa jadi nadhirahu begini lagi? Kemarin udah bagus loh. nadiyahu. Bu Era, kenapa? Kemarin sudah bagus. Nggak latihan ya tadi? Biasanya bagus, Bu Era. Kenapa ini? Jadi libet lagi. Fa. Falyad'una. Fa. Fa. Iya. Bukan al. Tapi fanta. Fal Fa. fa Fa ya Bu ya. Fal falyad'una yad'una dia. di falyad'una diyah. Ya, pendek. Ya pendek. Falyad'una Iya dia. diyahu. Fal yad'una diyahu. Kemudian. Wa aghna wa aqna Huwa aghna wa aqna. Kemudian. min alfi min alfi sahrin. Min alfi syahrin. Kemudian. Iya. Sering latihan lagi ya. Kemarin udah bagus loh kemarin. Udah pinter. Sekarang lupa lagi. Kayak orang baru turun dari mobil terus lupa semuanya ingetannya. Baru pulang dari bulan. Ayo, kemarin udah bagus.
Silakan. Wala khauf. Fala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Tenang ya. Mm-mm. Wala hum yahzanuna. Wala hum yahzanuna. Kemudian. Wala yu wala ya'uduhu hifdzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian. Wala yu wala yuhituna bisalam. Kok bisa alam? Astagfirullahaladzim. Eh, salah Pak. Kenapa jadi bisa alam? Wala yuhiduna bisain. Shinnya gede ya. Wala yuhituna bisyai'in. Itu. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Lagi salah panjang pendeknya kurang tepat. Diulang lagi ya. Ya. Kenapa Bu Era? Ya'lamu ma Ya'lamu ma. aidi. Nggak ada yang panjang. Ya'lamu Ya'lamu ma ma. Ya'lamu ma. ya'lamu ma Baina. Baina aidihim. ketinggalin. Oh Ya'lamu iya. ma baina. Tenang. Ya'lamu Ya'lamu ma. ya'lamu Ya'lamu ma ma. baina aidihim. Heeh. Ya'lamu ma baina aidihim. Kemudian. Waktu ni muslimina. Wa'tuni muslimina. Kemudian. Bagus rolil muhsinina. Apa Bu? Diulang Ya, lagi. Apa? ini salah Pak. Iya. Bagus Shin. Wa busyra ya. ya. Bagus Ya. Wa bagus busyra. rolil Ya. muhsinina. Wa busyra lil muhsinina. Kemudian. Wa manahnu mustaiqinina. Wa ma nahnu bimustaiqinina. Idahum alaiha Idhum bukan qu'ud. idahum. Kan idnya mati. Iya, Idhum. idhum idhum alaiha qu'udun. Idhum alaiha qu'udun. Pasayuh bitu at ama pasayuh bitu malakum. Fasayuh biltu a'malakum. Tuh kalau tenang bisa Bu. Tenang ya Bu ya. Wakana alaikum eh wakana Wakan wakana betul. alaikumur Bukan. alaikumur Nggak ada rohiba. alaikumur. Wakana alaikum. Mati kan. Kenapa Oh jadi ya, alaikumur? Ada tanwin. wakana alaikum rokiba. Dihentikan rokiba. Kalau dibaca apa adanya gimana? Dibaca apa adanya gimana? Ya. Wakana alaikum rokiba. Rokiba kalau dihentikan. Wa kana alaikum Rokiban gitu Pak ya. raqiba. Itu kalau ikro 5, ikro 6. Ikro 1, ikro 4 kan dibaca apa adanya. Jadi rokiban gitu. Ya, Oh ya, lagi. ya. Diulang lagi. Wakana alaikum rokiban. Bagus. Ilaihi Kemudian. marji'ukum Mm-mm. jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kemudian. Id, Idnada. id, ini nada Pak. Il, Izana gitu. iya, ya, ilnya mati. Idnada, il.
Itna, Il, ya. jangan it, It, il. Il nada. itnada, ya Pak. Ya. Itnada wahum Wahuwa kok jadi wahum? eh, Kenapa Bu Aira it, tumben? it, Jangan latihan sekarang ya. itnada wahuwa makzumun. Il nada wa huwa makzumun. Kemarin udah pinter loh Bu. Sekarang udah Hada lupa lagi. sayun azibun. Hadza syai'un ajibun. Kemudian Kanu anhu mukridina. kanu anhu mu'ridin. Kemudian Afrik alaina sabron. afrigh alaina sabran. Kemudian tuh tenang bisa ya. Harus tenang. Yang ini ba'duna ya. Caranya hilang apa? Apanya yang hilang? Ya. Sinyalnya? Oh ya, dah. Ya. Silahkan. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. Kemudian Malu masih tum. i'malu i'malu ma i'malu ma syi'tum. Kemudian Walakot ji'tumuhu. nah, Walakot ji. tumuna Gimana bukan Pak? tumuhu. Tumuna Bu. Ya. Mm-mm. Walakot ji'tumuhuna. Walaqad kalau kelas sugro. Walaqad ji'tumuna. Lagi. Fidu Diulang. yanihim Walaqadnya salah tadi. ya'mahun. Walaqad Oh, ji'tumuna. walakot ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian Fidu yanihim ya'mahun. fi tughyanihim ya'mahuna. Kemudian Idza rojatum ilaihim. bagus tapi rohnya pendek. Idza rojatum ilaihim. Gimana Pak? Idza Idza rojatum rojatum ilaihim. ilaihim. Iya. Kemudian Fa'aksarta jidalana. Panjang. fa'aksarta Fa'aksarta jidalana. jidalana. Fa'aksarta jidalana. Kemudian terus yang bawahnya Fa, ini Pak Bapak caranya. fartaqib. Ya. Fartakib yaumata ti. Fartaqib yaumat ta'ti. Kemudian Ikmalu ala makanatikum. bukan. Coba dilihat lagi. Ikmalu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Diulang. I'malu ala Ikmalu ala makanatikum. makanatikum. Iya. Kemudian Ini ketutup Pak, nggak kelihatan. Ke atas sedikit Pak. ya, nih ke atasin. Wala Kurang sauf. pas. Oh ya sudah. Ada pahaidinya. Wala saufa yu'tika ya. Wala saufa yu'tika.
wala saufa yu'tika. Kemudian Ahmilu fauqa ra'si. pendek lu-nya. Ahmilu Ahmil fauqa ra'si. ah Ayo. Ahmilu fauqa ra'si. Ahmilu fauqa ra'si. Kemudian Wa wa karihu wakarihu ridwana. wakarihu ridwanahu fa'ah tato a'malahum. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Kemudian Ayuh bikum ya, tadkhulu. mm, Ya, Pak. ya, Ayuh bikum tadkhulu wa yukhrij. wajji. Terbalik wajji. Wa yukhrij itu kha, Bu. Eh, Kenapa jadi nggak pinter iya. lagi ini teh, kemarin udah pinter. Wayuh Jarang rija ya. ngulang nih. Wa Wayuh yukhrij. rija Wa yukhrij. adkhanakum. Jadi kalau ngaji itu jarang ngulang, lupa lagi. Jadi baca Quran itu kan ibadah. Nggak baca Quran nggak dapat ibadah. Kayak orang bekerja, nggak bekerja nggak dapat gaji. Gitu. Emangnya orang kaya, orang tua kita kaya ya 7 turunan, nggak kerja juga. Nih, ya, nggak belajar ya. Fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Kemudian Waalaikumsalam. Lakot Laqad laqad lakot mhm, lakot laqad kana kana lakum fihim fihim uswatun hasanatun. laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Oke, saya kasih lagi nih. Jadi ini halaman 30. Tapi saya nggak langsung ebda karena Ibu harus latihan lagi ya. Ini selembar lagi. Nah, nanti Ibu latih-latih lagi karena EBDA itu harus pinter. Maksudnya kalau EBDA itu karena Ikro 5 harus ini harus bener. Jangan sampai lupa. Di sini ada Pak Haidi itu ya. Ada Pak Haidi, ada Bu Patona, Bu Rahma, Bu Rehan. Bisa bantu ya. Ibu nih kemarin-kemarin udah pinter, udah lancar. Mungkin hari ini nggak latihan atau sibuk bekerja. Jadi Ibu lupa lagi huruf-hurufnya. Ya, silakan ini. Ada Bu. Halo Ibu. Eh, Silakan. iya, Pak. In ata'tumuhu. In ata'tumuhum. Bukan nyamber. In ata. Kalau ada ketemu huruf mati nyamber. In ata'tumuhum. Ya. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Setiap yang susah ulang. Minimal 3 kali. Terus aja diulang-ulang. Biar pinter, biar lancar. Ya. Karena Quran ini hurufnya cuma ini In doang. Bisa. Satu bisa semua. ata'tumuhum. Gitu ya. Terus bayak itu. Wayaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Aydiyahum. Gitu ya pendek. Aydiyahum. Kemudian wa ajlib. Wa ajlib alaihim. Itu pinter. Wa ajlib alaihim. Kemudian Wa khailika wa rajilika. wa khailika wa rajilika. Kemudian Qausaini au adna. Qausaini au qausaini au adna. Kemudian Walaqad ra'ahu. walaqad ra'ahu. Bagus. Kemudian
Wa an akim wajhaka. Wa an aqimu wajhaka. Bi ijalin hanidin. Bi ijalin hanidin kemudian wahwa. Wa huwa yu wa huwa yu'izumu wa la yut'am. Mana Gimana, Pak? wahwa yu Wala mana? Mm-mm. wa wa Wahwa huwa yut'imu wa huwa yut'imu wa la yut'am. pendek. Wahwa yut'imu wa Yut'am. la yut'amu kan dibaca apa adanya Bu Ikrom Fatma. Oh iya. Ayo. Wa la yut'imu wa la yut'amu. Wahuwa wala. Wa Wahuwa huwa yut'imu. Wahuwa wa yut'imu huwa wa la yut'amu. yut'imu Wahuwa wa yut'imu la wa la yut'amu. yut'amu. Wahuwa yut'imu wa la yut'amu. Wahuwa yut'imu wa la yut'amu. Susah ya? Coba lagi. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Dilatih ya. Wahuwa yut'imu wa la yut'amu. Agak belibet memang. Kemudian Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. silahkan bergabung. Ija'alu Ij'alu. bida'atahum. Ij'alu Ija'alu bida'atahum. Ij'alu bida'atahum. Diulang. Ija'alu bida'atahum. Diulang lagi. Ija'alu bida'atahum. Ij'alu bida'atahum. Ij'alu bida'atahum. Kemudian. Udkhulu Ud. Bukan ud. udkhuluha Dal. Ud. bisalamin. Udkhulu. Udkhulu. Udkhulu udkhulu iki pendek ya. Udkhuluha bisalamin. Udkhuluha bisalamin. Kemudian. Wala takum ala qatar. Wala takum ala qabrihi. Wala takum ala qabrihi. Kemudian. Abada abi au iyatihim. Abada. Fabada'a. Abada. Fabada'a Bu. Abada abi Ya. abi au iyatihim. Nah gitu. Jangan abada ya Bu. Lucu. Fabada'a bi aw'iyatihim. Kemudian. Khalaqna zaujaini. Khalaqna jauzaini. Baik. Sampai sini dulu nanti Ibu ulang-ulang ya. Besok udah EBTA Iya, Pak. tuh. Ibu kenapa jadi lupa-lupa lagi? Nggak belajar ya? Nggak ngulang minggu ini? Iya, Ulang-ulang ya Bu ya. diulang, Pak. Kemarin Ibu udah pinter, Iya. udah lancar. Hari ini tapi awal-awal tapi tadi terakhir-terakhir jadi bagus lagi ya. Ibu mungkin grogi, ketakutan. Jangan takut ya. Ibu kan udah pinter kemarin-kemarin. Terima kasih. Iya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.